clear tu le ngai thla tu zong zong te in zawa in chibai kabuk le vek cheu ni voin hi main riat sang ni som ni paruk chu ania voina kan reaction video tan chuanin kan health minister in ZPM MLA le minister te chuanin maksan mang ve du lo ani tian pu na aron chan let na hi e kan react chho do na tunla ya max man le man lo chungchanga hianin in hial na atam em a then ya tha an tia a thenin a thalo tia soi khatam tak khan om vele tho boka ti chuan kan health minister hianin ZPM MLA le minister te chuanin maksan mang ve du lo tian pu na chu e aron phat dana hianin thil fel hel deuh omnin ka hria chuwa chon reaction video hi siama thain ka hria engpo chin ta sela kan trong tam le tak ma in e khonga in like le share le hype lama te po khan thanem khamin han ngai pui le ram turin thum ha ruai ka han som vek cheu ni le tuna play phota ZPM MLA le minister te chuan maxi an mang ve du lawa reimbursement system akalin andu tu hospital ankal atia adikani adikna chanin shedwem GPC committee a chuan max pang ve tur le contribution pop ve turin lekha kan si luda ti chuan chu ta chuan chu committee a chuan operation MLA zong de ruling MLA te omna ani a member engam zat omna ni speaker chairman nani Jeda chuan mun takin an han ngai to a kan MLA te chun tang em a maxi mang ve ang u contribution pui pe ve nge ang u ti a ti ti ang in chai fail to chuan contribution hi chu sang kha zanga pe ve ila amai ro chu an lo man chan tun hwa tanga MLA te an lo enjoy chin gi ila mang tang se an ti kal awangin tu na yan max kan hang ve lo ni mi pui ten in lo shat ka du ni chu chau ni hei ne MLA fund noi za tanga noi za ni te po hi an tran na sat tu ko wanga ti sa na ni a free travel kum khata noi khat kan le chin te po noi he ti kun nan lu tat pa ni ke ni chang a din ren se ma at tor ni kan hwa ma chit yang son na sat ta hin kan tran poin operation MLA te tai po kan tran chuan kan ni big lo ni ti ha mi pui te ni lo shat kan do kha anita ZPM MLA le minister ti chuan maksan mang ve du lo ni tia in pu na oma khanin kan health minister khanin aron chang le ta han soinon vele don hrim taila tuna max man le man lo chung changa health minister perin pui chuanin GPC meeting a opposition te du da nang in max man le man lo chung chang hi chu kal pui ani tin aron soya kha thu soi kal mang kha uluk deuh le ngun deuh kan ngai thak chuanin thil dik lo tlem te kha om tlatin hriat na ka nei tlat ta ni chu soi chawa GPC chu ange ni kan ti chuanin general purpose committee khata khan member engzat nge om kan ti le chuan member som pasari an om member som pasari tang khanin opposition nge tam ruling kan ti le mai thai opposition nine ruling an tam dai so ali sport kanaya an ming po ka ria ma se an ming lo ti lan ero kha chu katum lem lo ani chu tian ni chuanin kan health minister perin pui khanin GPC meeting a opposition te du da nangin max man le man lo chungchang MLA le minister te max man le man lo chungchang hi chu opposition te du da nanga kalpui ani tina soita a boi thak khop mai khalai tak khani khalai point lai tak khani ni ka riat fia thiam lo chu member som pasari GPC member som pasari an oma opposition tlem te ani a bak zong kha mi som pali kha ruling lai khan ni ta ni chu ti ni chun mi som palin pathum chu engwanga ne lo ngen ni soi don chu soi tur tam lu tuk ta ni chu he mi poina kheri chuan ZPM hi an tol thu ve deuh hian ka ria tin MLA fan ti pun lo chungchang te free allowance free travel an tiang chi kha chu voina hianin ron chi pakha ka tum lem lo voina ka topic tur chu hemi ZPM MLA le minister te chuan max an mang ve du lo ti aron chan let na kha ani ta ni chu ti chuanin pirin pui hi ka be sai ai dai na performance tha kha ti
hay ama kha chuanin pirin pui heng tiang em a performance thatura hen kalo da lo sim sima me che om nem zok te ni na awang te po chu ni mai thaya ma se mei chia e ti lo hen a performance e a thathlot ani pirin pui faklo tu hi chu tun tra ma na hi chuan an tlem hlen ka ringa chung tiang khap chuanin Mizoram tan health lampanga hianin ni na tho a tho hlok em ani chu ti lai kara hemi max ZPM MLA le minister tena an man lo chung changa an pu na aron chan le dana hi chuan pirin pui kan hu dana hi adangang ti kha ka lo pui khop me hei hi chu ain soifia na hi in soifia na tlak ain soifia mol phozoka ke chuan ka nga in soifia lovin om mei ta selang chuanin min thudi ka kha kan lo hredon lova tuna chuan ain soifia na lama a mual pho zok ne ka nga poikati pui khop me ti chuanin ZPM MLA le minister te chuan max an mang ve du lova medical reimbursement system akalin an du hospital an kal ti a chan let na khan ni chin kan soyang khanin GPC meeting a opposition te du da nanga kal pui ni thu he max chung chang khana ron soi tamau ta ni chu a boi thak khop me tun issue hi ruling line minister le MLA ten opposition an ne lo voi khat ka riat na ni mak ve khop mai nge ZPM MLA le minister ten he max 2026 an support chi lo em ni chu ti thei ta ni chu support ta selang chuanin he max chungchang a hian ZPM MLA le minister te hi chuanin an man ngei ka ring an support ngei ka ring ma se opposition claim te kha ruling line minister le MLA te khan ngatingi an ne thei lo hela hi chu keimi mol ber thingtlang pa po hianin keima mi mol ngei tu na mol mang tak mang po a chu thianin ain me lo lu tu kuringot ta ni chu GPC member list ka han en taila ZPM MLA le minister te mingka tlar thadul ta ni chu engwanga opposition claim te kha he max man lo chungchang a hian ruling lai minister le MLA te hianin ni lo nge an ni he max chungchang a hian ZPM MLA le minister te hianin thei to pan chu lo em ni chu ti le thei tlat ta ni chu ti chuanin ti zong hen soi le don taila he max hi ZPM flagship policy khani ta ni chu chu tian ni chuan ZPM ina an flagship policy an duan thlap chu ngati nge le ZPM MLA le minister te hianin an man ve lo le han ngei tu ve wang ma te kan party thil kan flagship policy program ni mo flex policy ni mo kan flagship policy rim ka chu a ruling lai kan ni kha chuanin kan du lo emo kan follow kan mang ve mei tura ka nga ya ma se amak ang reng khop maya tun tum hi chu thil dang dai takani chu din ni chun an mani minister le MLA te ho po hianin he max 2026 hi an support chi lo em ni chu ti kha mi pui lampang ril ru khan lo piang ta chat ta ni chu mani flagship policy po zom du lo chuanin mi pui te hna khanin min han campaign kha anita heta hi chuanin kan health minister pirin pui in soifia na kha chuanin ain soifia mol phau thak ka te GPC meeting opposition te du da nanga an kalpui ani thu kha soya angai nam thot lo wani mani flagship policy po kha kan follow ni kan register du lo kha chuanin angai nam lo ni ma se contribution sang kha zanga ya ro kha chu an tho ti kha soya a thalu tuk ta ni chu ruling lai nge state a ruling lai kan ni kha chuan kan party thil rim flagship policy mo program mo khang tiang rim kha chu kan du lo emo kan register ngei khangai ta ni ma se tun drama hi chuanin le thil ma kha athleng le tlat mai eng po chu ni ta sala pi kan health minister ina tuna maxman le man lo chungchanga health minister pirin pui chuan GPC meeting a opposition te du da nanga he maxman le man lo chungchang hi chu kalpui ni thu kha asoya chuti ni chuanin ZPM hen MLA somni pasari an nei opposition claim ten oma
englai na po hian opposition te du dan zel hian he ZBM sarkar lai hi akal reng don em ni ti kha kan zot dai teng chu maxman le man lo chungchanga po opposition claim te kha khatizat member khan nga tinge in me mi thailo me mi char tur ni inflexive policy ni hei in mual phona man ruwa pakhat khan itlat ani in soifia in tumna lama in soifia mual pho mani flexible policy po ngai sak lo minister le MLA kan nei kha chuanin ka ha se ni top mai ni chu ke chu ni he maxi chu tha ka ti ka support lutuk kan register dai to ke ni mi har sa tan chuanin nge dam doi han level na tur tak tak po ha kan nei thin lo wangin kan register thlap to chu lai kara an mani ina du taka an duan ZPM minister le MLA tena an mani flexible policy ani ti sarang chunga opposition claim te an han ne lo kha chu kanu hi a han ret che lo ni yang po chun ta sela han du tok lai phot te